Ćao svima ljudi, dobrodošli u novi video. Novi dan, nova faka, kako bi rekao Eddie Creations, da spomenem i njega, jel te? Nije dugo bio na ovoj sceni, balkanskoj sceni YouTube-a, kao nije nešto dugo bio, ali bio duže od mene. Okej, evo, danas sam tu da vam pokažem par mađioničarskih caka, jel te? Naprimjer, prva caka će biti bacanje karte u spiralu, fazom dodavanja s prijateljima igranja, jel tako? Drugi trik ili druga caka će biti prebacivanje iz karte iz jedne ruke u drugu. Tako da, hajde da počnemo. Danas imamo tu špil karata od Bicycle-a, jel tako? Bicycle. Da pronađem, da im gdje su mi karte? Čekaj, nemam karte, gdje su? Evo i tu su. Karta, dakle, Bicycle, ja sam već izvadio iz kontrole. Danas, kao što rekao, pokazat ću vam prvi trik, prva caka, bit će bacanje karte u spiralu ili dodavanje s prijateljima. To jeste, možete jedan u jedan ćošak, drugi u drugi ćošak, treći u treći ćošak, četvrti u četvrti ćošak, jedan od plafon gore. Znači dodajete se u spiralu, ko full nešto, ali nema veze. Idemo dalje. Šta je najvažnije da znate prilikom bacanja tih spiralne karte fazon? Ja sam nazvao to spiralna karta, ne zove se to baš tako, ali ajde. Fazon je u tome, kad imate kartu, da nabacimo sam fokusa, tako. Kada imate kartu, u ovom slučaju trica, i ovdje trica i dole trica, šta se rekao, ok. Fazon je u tome da kaži prst stavite na poleđinu karte, srednji prst na jedan rub karte i palac na drugi rub karte. No, međutim, bacanje karte ne bi bilo uspješno da se to samo ovako ispali. Bacanje karte se, najveća caka u bacanju karte jeste da se karta ovdje prelomi. Dakle, da se prelomi i tu zategne. Čekaj, evo ovako. I da se tu zategne. Sada, sada kao što sam rekao, dakle da se tu tako zategne. Međutim, šta je sljedeće? Prilikom ispaljivanja, ne dirate nijedan drugi prst, svi prsti ostaju, znači dobro zategnuto, dobro napeto, poput pračke kada gađate pticu, lastavicu. Sada ispaljujete palicom, palac puštate, kliznite ga ovamo, dok su ovi ostali zapeti. I idemo. I karta je otišla. Vrlo jednostavno. No, sad ću vam to pokazati malo iz krupnijeg kadra, da vi vidite kako leti ta karta. Idemo. Idemo. Tu smo sada, imamo tu karte, isti postupak, znači kaži prst na poleđinu, palac na jedan rub, srednji prst na drugi rub, prelomimo malo kartu, pustimo i karta leti. Što bi rekli ga? Jednostavno, blago tebi, ti isto vjeru, vjerbaj ti mi, braćo draga. Viš karte lete kao lude, braćo. Vidi, opa. Jedina stvar što je teže malo i jeste da upraksate ciljanje kartom, a ciljanje kartom vjerba se godinama, vraćam naš, što i ja još nisam upraksao baš kako treba, jel te? Jednostavno možete vježbati, kao što sam rekao, jedan vjetar ćošak, drugi ćošak, jedan na plafon, jedan napad, jedan tam, jedan tam, jedan na prozor, jedan na balkonu, jedan na vratima, jedan na štejk, jedan na ključu, jedan na kamen. I igrate dodavanja, tako lijepo što bacate te karte i idemo. To je tako jednostavno. Sada sljedeću caku ili sljedeći trik će biti prebacivanje karte iz jedne ruke u drugu ruku. Možda da počnemo. Braćo moja, sada smo na redu za drugu caku ili drugi trik. Drugi trik se kako se ono kaže, zasniva na tome da treba malo više vježbe.
malo više vježbe sa prstima, nešto taj fazon, nema pojma, nešto da imate malo lomljive prste, ali nije toliko nešto baš ni to važno. Uglavnom, šta trebate imati? Trebate imati nekoliko ovako karti, naprimjer tipa 50 karti u ruci, šalim s 51, 20 karti u ruci. Evo ja gledate još malo. Sad ću da vam čitav postupak objasnim. Može? Može. Idemo. Evo ovako, braćo moja, dobrodošli opet nazad. Glavni postupak jeste da imate fazon špil karata, par tih karti u tom špilu karata. Evo, glavna stvar jeste opet vaša desna ili vaša lijeva ruka. Zapravo trebaju vam oba dvije. Sad pitanje je do vas, da li ste vi ljevak ili dešnjak? Prva, druga palatalizacija, ok. U pitanju je da uzmete palcom na donji rub špila i srednji prst na gornji rub špila. I šta se radi? Malo pritisnite ovdje, hop, tajno, da se to toliko i ne vidi. Ok, neki vjetar. Šta je fazon? Da uzmete, malo to zakrivite, ovako na ovaj fazon. I kaži prstom iz ruba srednjeg prsta povlačite ka dole kartu. Ka, znači, palcom. I to otprilike treba da izgleda ovako. Dakle, fazon je u tome da treba da vježbate da prebacite iz jedne ruke u drugu kartu. U fazonu treba dugo to vježbati, ali evo, ja ne mogu uvijek potrefiti iz prve. Nekad se to potrefi, nekad i ne. Ali možemo pokušati. Idemo iz krupnije kadre. Evo nas, prijatelji moji, krupnije kadre. Sada ću još malo kartu, pošto sam imam Anu zbacao na pod. Kao nešto bacao na pod, ne veze. Ok, evo nas iz krupnije kadre. Sada ćemo pokušati ovo što smo sada objasnili. Pa idemo. Da vidimo. Evo ga. Vidite, fazon sad smo ispali dvije, pošto sam malo neprecizan, nisam dugo radio. Sad smo ispali dvije karte. Što ne smije da se desi inače. Međutim, kada vi uradite ovako, i uhvatite kartu. To je posao. To je već leba, što bi ga rekli. To je već leba. I tako vježbate počitave dane, vježbate. Evo, vidiš, ispane, ne možeš baš uvijek uhvatiti, jer naravno i vi ste početnici kao ja. Ali evo tu da vam pojasnim nekih par, ajmo reći tutoriali, ali ja ću ovo svesti u neku, neki obični klip, tako. Uglavnom, šta možete i šta vam preostaje, jeste da vježbate, da ispratite moje korake i naravno, ako vam se svidilo, ostavite obavezno like, share, subscribe i podijelite me sa vašim prijateljima da i oni nešto nauče oko ovih mađioničarskih trikova ili ti ga caka, što ja volim reći. Dakle, ništa drugo nam preostaje nego da vježbate, da uporno radite, da ostavite like, da ostavite subscribe i da sačekate moj sljedeći video. A mi se vidimo sljedeći put. Ćao! Joj, brate. Komentirao ovo da radi, brate. Joj, već sad treba pokušati da kažem. Počnemo se. Vi snimate.